Ese niki cyabaye ku ikipe ya Maroc yari yarahaye icyizere umugabane wa Afurika wose? Ni gute Ubufaransa bwongeye kwerekana ko ari mu makipe akomeye ku isi? Kandi se ni uruhe ruhare rwagize Kylian Mbappé muri uyu mukino wari utegerejwe na miliyoni z'abafana ku isi? Mu ijoro habaye umukino wari ufite ubusobanuro bukomeye ku isi ku gikombe cy'isi cya FIFA 2026. Abafana ba Maroc bari bizeye gukomeza gukora amateka, ariko Ubufaransa bwerekanye ubunararibonye butsinda uyu mukino ibitego 2-0 no kwerekeza muri kimwe cya kabiri kirangiza. Muri iki kiganiro turasesengura umukino uko wagenze kuva gutangiye kugeza urangiye, amayeri yakoreshejwe n'abatoza ko abakinnyi bitwaye n'impamvu Maroc itabashije kugera ku ntsinzi, ndetse n'icyo iyi ntsinzi isobanuye ku Bufaransa mu rugendo rwo gushaka igikombe cy'isi. Niba ukunda inkuru z'umupira zisesenguye kandi zishingiye ku makuru yizewe, kanda subscribe, ukanda like, usangize inshuti zawe, kandi utubwire igitekerezo cyawe mu mwanya w'ibitekerezo. Katangire. Iyo musifuzi yatangizaga umukino, amakipe yombi yarazi neza ko gutsinda byari kubageza ku ntambwe ikomeye mu rugendo rwo guhatanira igikombe cy'isi. Ku ruhande rwa Maroc, abafana bari bizeye ko ikipe yakongera gukora amateka nk'ayakoze mu gikombe cy'isi cya 2022, aho yabaye igihugu cya mbere cyo muri Afurika kigeze kuri kimwe cya kabiri kirangiza. Ariko Ubufaransa bwo bwinjiye mu kibuga bufite intego imwe gusa: gutsinda no gukomeza urugendo rwo kongera gutwara ibikombe. Kuva umukino watangira, byagaragaraga ko Ubufaransa bwifuzaga kugenzura umuvuduko w'umukino. Abakinnyi bo hagati bafataga umupira igihe kinini bakawutambutsa bihanganye kugira ngo babone icyuho mu bwugarizi bwa Maroc. Ku rundi ruhande, Maroc nayo yageragezaga gukina umupira wo kwihagarara no gukoresha ba rutahizamu bayo mu bitero byihuse. Imikinire nayo yifashije kenshi mu marushanwa akomeye, nyamara uburambe bwa Faransa bwaje kugaragara, amahirwe babonye bayabyaje umusaruro, maze bafungura amazamu. Nyuma y'igihe gito bongezaho ikindi gitego, bituma Maroc ishyirwa mu gitutu gikomeye. Nubwo Maroc yakomeje gushaka uburyo bwo kwishyura, uburinzi bw'Ubufaransa bwakomeje guhagarara neza, ndetse n'umunyezamu akora akazi gakomeye. Iyo bavuga abakinnyi bafite imana idasanzwe muri iki gihe, izina Kylian Mbappé riza mu ya mbere. Yavutse ku 20 Ukuboza 1998 i Bondy mu nkengero za Paris. Se ni Wilfried Mbappé, akomoka muri Cameroon, naho nyina ni Fraser Laman, akomoka muri Algeria. Mbappé yakuriye mu muryango ukunda siporo. Se yari umutoza w'umupira, naho nyina yari umukinnyi wa handball wabigize umwuga. Ibi byatumye akiri muto atangira gukina umupira afite imyaka 16 gusa. Yari amaze gukinira ikipe ya AS Monaco mu cyiciro cya mbere mu Bufaransa. Nyuma yaho yerekeje muri Paris Saint-Germain, aho yabaye umwe mu bakinnyi batsinda ibitego byinshi mu mateka y'iyo kipe. Mu gikombe cy'isi cya 2018 yabaye umwe mu bakinnyi bakomeye cyane, abafasha Ubufaransa gutwara ibikombe, ibintu byatumye agereranywa n'ibihangange nka Pelé kubera ibyo yakoze akiri muto. Uyu munsi Mbappé afatwa nk'umwe mu bakinnyi bafite umuvuduko ukomeye ku isi, ubuhanga bwo kunyura ku bakinnyi, kureba aho igitego kiri no gutsinda mu bihe bikomeye. Ni umwe mu bakinnyi ikipe y'Ubufaransa yabakiraho. Ubufaransa bwagize ubukoloni mu bihugu byinshi byo muri Afurika, harimo Senegal, Mali, Cote d'Ivoire, Algeria, Cameroon, Chad, Niger n'ahandi. Nyuma y'ubwigenge bw'ibi bihugu, abantu benshi bimukiye mu Bufaransa gushaka akazi, amashuri n'ubuzima bwiza. Abana babo bavukiye cyangwa bakurira mu Bufaransa baba bafite ubwenegihugu bw'Ubufaransa, bakigira mu mashuri yabwo kandi bakajya mu marerero y'umupira. Niyo mpamvu usanga abakinnyi benshi b'ikipe y'igihugu bafite inkomoko mu bihugu bitandukanye, ariko bakaba bahagarariye igihugu cy'Ubufaransa nk'abenegihugu babo. Urugero ni Kylian Mbappé wo muri Cameroon na Algeria, Laurent Tchouameni muri Cameroon, Ibrahim Konate muri Mali, Jules Kounde i Benin, Marcus Guadeloupe n'abandi benshi. Ibi si iby'Ubufaransa gusa, n'ibindi bihugu nk'Ububiligi, Ubwongereza, Ubuholandi na Portugal bifite abakinnyi bakomoka mu miryango yaturutse mu bindi bihugu kubera amateka y'abimukira n'ubwenegihugu. Icy'ingenzi ni uko abakinnyi baba bemerewe n'amategeko ya FIFA guhagararira ibihugu bifite ubwenegihugu, kandi baba babikora nk'Abafaransa cyangwa abaturage b'ibyo bihugu. Niki gikomeje gutuma Ubufaransa bukomeza kuba mu makipe akomeye ku isi? Abasesenguzi bavuga ko hari impamvu nyinshi. Cya mbere ni uko uburyo igihugu gishora imari mu kurera impano z'abana bato. Mu Bufaransa hari amarero menshi y'umupira afasha abana bafite impano kuzamuka. Cya kabiri ni ishuri rizwi cyane rya INF
Clairefontaine ryareze bamwe mu bakinnyi b'ibihangange barimo Thierry Henry, Nicolas Anelka, Blaise Matuidi ndetse n'abandi benshi. Ni hamwe mu hantu hafatwa nk'ingenzi mu guteza imbere impano z'umupira mu Bufaransa. Icya gatatu ni shampiyona yabikomeye ifasha urubyiruko mu kubona amahirwe yo gukina rugakura. Icya kane ni ukuba bafite abatoza bafite ubunararibonye ndetse n'uburyo bugezweho bwo gutegura abakinnyi haba mu myitozo, imirire no gukoresha ikoranabuhanga mu isesengura ry'imikino. Nyuma yo gutsinda Maroc, Ubufaransa bwerekanye ko bugifite ubushobozi bwo guhatanira igikombe cy'isi, ariko nk'uko amateka y'umupira bigaragaza, kugera kure ntibihagije. Igikombe gitwarwa n'ikipe ishobora gukomeza kwitwara neza kugeza ku mukino wa nyuma. Nicyo gikurikira turasengura uburyo Mbappe ashobora gusiga amateka mashya muri iki gikombe, turebe n'ikipe ishobora kuzamuhagarika mu rugendo rwo gushaka igikombe. Murakoze cyane gukurikira Aka Update. Tuzongere duhure mu kindi kiganiro gisesenguye cya Aka Update. Ukunda imbyino gakondo, ukunda inkera y'abahizi, itorero urwibutso rw'abato, dutumire mu birori byawe maze ducinye akadiho. Ubukwe, MC, gusohora umugeni, kuvuga amahamba, ibirori by'amavuko, ibirori bya yubile, kwakira abashyitsi n'ibirori by'umuco. Ibirori byose ushaka turagususurutsa. Hose mu gihugu turagera, twaguha ibirori bitazibagirana. Wadusanga kwa Sina General Entreprise urwibutso kuri Nyirangarama. Hamagara cyangwa utwandikire kuri WhatsApp 0788 305122. Itorero urwibutso rw'abato, ibirori byawe tubindura ibyishimo n'umunezero udashobora kwibagirwa.